Na zadnje smo govorili s tabo, preden si štartala svojo monokomedijo za odrasle s trebuhom za kruhom. Tako je. Kjer v bistvu govoriš s trebuhom. Zadnjič te nisem vprašal, ta tvoj talent tudi kdaj uporabiš v vsakdanjem življenju? Nisem še. Nisi še, jaz probala prijeti v trgovino, pa pač biti takole, ja, pa naročiti, ne vem, nekaj. Ne, ampak recimo bi bil en policaj, ki bi rekel, imate dokumente, in bi jaz zaprto usta imela, bi rekla, pizda ti materno, fuck you. In pa nekaj, fuck, nekdo govori, stari ne vem. Recimo. Se upravičujem, se mora polniči. Kako je pa to bilo? Glavno, recimo, da tehnik, recimo, vse ni tle, da ne zdaj kaj štelo. Glavno, da pridem pa rečem, da ne bi rekla, živijo, kako ste kaj, pridem pa rečem, živijo, kako ste kaj. Halo. Ne dela. Naštelej. In pa imam fora, da kao tehnik me posname, pa pogrunta, zakaj gre, pa jaz rečem, naštelej. Ko čakam, pa on spusti. Naštelej. Nehino, pizda. Nehino. Evo. Strašno uporabna veščina. Mene strah tega. Noro! Res.